Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Ti Ampon. Dito'y drama tayo. Doming, mabalin namin. Andita. Naisurat kon ti subtitle ti suratek nga script. Ti Ampon. Ay, apa nga tamanin? Kakaisuna nga awan mo na ni Rosa dito ba? Makasurat akon kunak. Agsuya abak man muting. Ay, sapay balitirik nak no saan ko ang mapagustuhan. Nimit Doming ti umawawag. Nyaman nga tanti parikot. Hello! Umay kayo kumadi ti barangay hall. At da parikot na nas ka na masulbara dagaws. Anya day ta? Ni dagawl, kinibor naman na nagiti kakabsat na. Anya? At da dito'y namang kikaw kan manangan sang. Sinalbagan. Sige, umayakaw. Sige, bye. Bye. Anya ka daw lakay. Ay, ni kano dagula kapsat ni Ansang. Nang kibor manin ay balayda. Anya? Sige, tama pa na kiji barangay hall. Sa albag na kita na yapo. Gustay. Di ka mangibabain. Apay. Kita mantalangam. Iyay. Naimbaglakid din. Tamedyo agkulpan samot langan dagiti daddo maaparikot iti lubong. Wen nga road. Kas kumay tiriri iti nagbaitan ti Russia kan Ukraine. Sipod pa iti Pebrero da ito atawan 2020 to. Dahil tanga road kat. Kas tamot ang dagiti napig sa Baguio. Ay, makapatanag dagituya na mapaspasama kiti lubong bakit. Kastamutan iti COVID anang kertel iti milyon na biyag itintiro alubong. Ay, isong arod Kuma agnakemutan dagiti pada pinarswa at tao. No maminsan, datayo mo't lang tagbasbasol kahit. San tayo nga amo asalwadan tinakaparswaan no maminsan. Kasano nga min aya.
Naagom launa yun ti tao. Sa bagay, sakbay pa'y anayanak ni Kristo Jesus. Nariribo kan ti lubong kadagiti mununa pa'y asiglo ti biyag. Unmat kit di No panunutin, natawid tayo lang, magkadagitoy. Ay, agat. Anya gusteng. Narisot yung matlaang dagiti kaso dagiti agiipag kas kadaga asawa nagtidin na rom. Ay, wen, may ramraman pa'y apakariribukan dagita. Di dalaki din maornos ti bagbagita. Anya nga rod ngay, talaga akas ti tao lakay. Agkakabsat, agasawa, agiipag, no asino pa'y ditan. Ado tigapuna, no apay asaan da makapagkikinaawatan. Hun markit di Dadakil man, minubabasita bambanag. Umda sa di na pagkikinawatan. Mapagsasaritaan man kat amin na bambanag. Sana maala iti pinudot, wano apa dagita. Awan parikot adi masulbar. Hun markit di bakit? Ya po, itlog ti pato at uling ako nada. Sinalbag. Nyarita ngay kamkambit mo iti saritaan. Uy, Naganos ka. Day tama ti kinayat mo. so natuloy kumamot lang ti eleksyon. Ita December 2022. Tapno, ni Dumingan ti chairman kat kagawad aklaing Kasi sigurado nga raw, mga bak kanto akagawad, kat mga bak ni Duming a kapitan, alaman. Ay sus, bakit suwak na suwak ako nada? Dakat pa'y sa bali ang mabalin aya, nang ro na kadagiti agda mga opisyalis ita. Apay, awan lat sa bali a lumabanay. Awanin. Oo, Ano ti mabalin kan qualified dita? Ngam sanda kaya ti mariribok gapi ti kadon parikot nga uray ti barangay laeng. sa bagay Adanayon na serbisyo publiko ti panag-opisyal ti barangay. Bakit? Tano panunutan. Saan nga umdas ti honorarium mo akatukad ti bannog mo nang runa no may saka chairman akas kanyak? Ngala, di kay madanagan, Kiko, husang. Paayabak na ya dagol. Pangasila ko chairman. Naanos no naanosak. Ngem, di nan urayan asyak ti makapungtot. Ta mga numalaw anak ket siya pay ti mabalod. Ay na, saan ka di amanong ko? Agparbang ka. Sige. Patulod na kiti surat ta umay ditoy. Kasaritak nga umuna. Ngem, paayaban kay to, tagsasarita kayo dito barangay. Wan chairman. Ay, naimbag ko man saan nga agdadaal iti alikaman. Paliiwan nyo man, no agar aramat kit di iti maiparit at droga. Saan ko lang nga mo, chairman? Adda sa bali amadmadlaw ko kinkwana. Saan ko akabisado dagiti pagilasinan tinaka-drugs, chairman? Ngam, ada di gundaway kasla na bartak. Ngam, saan mat nga agat arak? Wan chairman. Day ta tinadlaw ko kinkwana. Saan laeng anam na minsan. Sige. At aking kwa na ti may sa pagilasinan. Bayan nyo ta patiktikak kadagiti tanod tayo. Sinalbag ti kastan. Ay, agyaman kami, chairman. Awanan niya man na. Kat no mapanagnikan ngagdrog-droga. Pakulong tayo. Masapol amarihab ti loko adagul. Agyaman kami, chairman. Buong ti ulo tayo jay adagol. Inton kwakit din. Ay no, poyam. Palabsan ta pay lang deto yading. Ngam no saan latang agnakam. Kun agbaliw, makamuditan. No isunto ti gumuraan na. No may butak-tak ti amin. Ne. Anya ka diday taki ka. Ay, kwa chairman. Adda palimad anang balkot iti kinatao ni Dagul. Mitingak man dagiti tanod. Ket paliiwan mi da dagol. Awan ni Doming ta nagpailokos.
So asya kung timang meeting kadagiti tanod. Sana da di adagol timang dadali ti record di nagbugsutan a most peaceful ken drug-free barangay. Anya surat-surat. Adulamin na ita. Mala, pirmaam nga rod. Sige Ig mo tabulpin ta pirma, kagawad. Teta. Masapul nga agparang ka. No saan? Dakas ka ken Chairman Gusteng. Sana ka mapan. Uray pa ni Presidente BBM timang paayab kanyak. Anya? Naglastog kan? Puno ti bagbagak. Kagawad pasing. Makadanon ken Chairman dagitoy nga imbagbagam. Idanon mo lata. Kaputin ko aya day jay Agusting. Alaman nga ro, madak ka ba alam no agsango kayon ken Chairman Gusteng? Makaraman kalaki di iti agasawa at tapis. Sus! No maidiso na ati tapis na. Ay. Ya. Apa yung Ya. Chairman? Agtapis kayo latan. Damagang lang. Kayat mo tadatangangam ti banata kaun. Sana, Chairman. Anya timbagbagam ken kagawad pasing. Podno ka di dagijay. Ay, kwa, Chairman. Puno, Chairman ngam, rabak ko lang mo. Kirabak kisaan. Sa narumbang tigas jay. Anyat kayat mo pagparangan. Si kati siga-siga dito'y nagbugsudan. Si kati malalakay. Chairman. No da respeto mo iti may sa tao. Saan mo abirbir nga saan nga oray nakatalikod king ka tamadeti kasta. Chairman. Ala. Sumurot ka di barangay hall. Tanapatag ti bagaking ka maipapan iti reklamo dagiti kakabsan mo. Anya? Kanayon ka kano amang reribok wenno mang kibor iti balaya. Kwa? Hanya ay ati pagkarkarit mo. Kaya't mo te paibalod ka. Sus. Tumaod ka keyboard dito nagbugsudan. Saan, Chairman? Aging kay ti siyak ti chairman. Saan ko ngay palubos agam sawam ti ornos ken linak dito'y barangay ko nalawag. Chairman. Sana ka mang rabrabak. Madamag ko ba'y amang reribok ka paibalod ka. Kahit mo, Sana, Chairman. Narigat sa mo ti mabalod. Mumutlaga yung luko. Kagawad pasaing. Paaya ba man daki ko ka na di kapsat na. Masapol ang malpasan dito aparikot na. Uwan, Chairman. Masapol nga da kasuratan. Kitag pirma na iti ataw. Uwan, Chairman. Mabitlaan kamapan ko ayaban. Itadagol. Agar aramat kakadi iti maiparit droga. Saan, Chairman? Naku matiusar ka may parit nga agas ngay. Uno droga. Agalwad ka. Tano mapanek ka. Paala ka kadagiti polis. Sana siyak ti karkaritam. Aging kat siyak ti barangay chairman dito'y nagbugsutan. Tasan kong ipalubos na kita kalanggungan. Mawatamot lang ti bagbagak. Wan, Chairman. Ay, Anya ngay. Nasulbaran ti parikot da andang maipapankandagol. naglimpyo mo ti luko. Ada pinirmaan na jay luko kay. Ano ulitin na pa ay. Patiliw ko adagos, wino papulis ko. San aya nga ampun dalaang dayjay? Sumot yamok. Sa kasjay na.
At tapik nga ron nga gar-arama ti syabuin no maiparit at druga ti luko. Daytan Isu papalpaliiw ko kadagiti tanod nang ron na kiniugok. Wen tama nga na makaaramid pa ikit di iti dakes dita. Tirigat na. Pilitin na dagiti kakabsat na nga ituddan ti tawid na. Anya? Luko nga rod. Isupay iti adaganas na ngagpilit ang mga alan iti tawid na kat ampun dalaing. Sa bagay, no legal nga ampunda, ay kat adda karbengan na kadagiti tawid daan sang. Wen ngem tirigat na no san aligalwin no awan kasuratan nalpas. Daytan tirigat na. Kalpasan na kastapay ti aramid na. Awanad Isu nga roda parikot da. Ang mala. Sapay lakumata nangrik na iti na itirking kwa na awarning. Mabuteng kuman tapno awanan parikot dagiti kakabsat na. Ken ura iti barangay. Talaga adakkel aparikot daan no kasta. Nga raw da. Di ka dagyaman ta danangampun ken kuana nung awan ngay. Anyat biyag na nga ta. Nusan ngagbalbalew. Ket maduktalak ngagar-arama titi droga. Siyak mismo timang paibalod ken kuana. Awan utang na anay bag-ana kemot dahi di atao. Talaga nga dakasta. Adalata makuna nga uleg. Pakanam lang nga roden iti dakulap mo ako na datukawan na kapailaan. Agasim dayta. Pagsasawan na paida. Itindot na bali isuda ti mangbibiyang nang padakkel king kuana. Awan na muna nga ramiden no sa nag-istambay. Kas kada magkisok mo ti luko. Anyan. Talaga nga awan babay na. Nagmayat at tapis-tapisan. Sakto bay. Lakay gusting kung gunana kit din. Kasta kano ti kung gunana, idi nagpapirma ni kagawad pasing iti surat ko king kuana. Ngagparang iya barangay office. Alakot no da kayo ti makaawat kan adda na akem na makuna. Palabsan yun Uwin. Ngumnas ka na maikan iti pagnakman da kita kasta. Tano baybay Adda nga agabuso da. Alakot na sayaat nga road nagsingsing putan. Talikot isupay ang inay na parekot yo iti barangay. Aging ga iti siyak ti chairman, bakit? Sana mabalin na iti kasta akalukwan. Awan kinaruba, no keyboard na bay. Manang. Naggapuam dagol. Itay paasap sa pulan na ka ni Manong Kiko. Apayan niya ti bagana. Ikan na kiti kwarta. Ikan na ka kumakano no si Murot ka kankwana na pa nagtrabaho. Agtrabaho. Wan adda aya nga rod basta mangted kan ka iti kwarta nga awan inararamid mo. Ada. Anya? Asino kumamat? Sika. Anya? Alan. Mangted kan. Tanusan. Tatahilag ka amin nga likaman. Anya? Apay nalipata mo ti karim iti sangwanan ni Chairman Gusteng? Anya kuma. Pat-pat day di alakay gusting. Gusting palpalating. Sus kamat dagol. Apay akastam. Mangibabain ka. Anya da ito yung kalukwan? Chairman Gusting. Hindi sumdatid ka mo, a flat TV. Ay dagol. Talaga parikot tatao. Manong Kiko. Itad mo kanyak na tatagol, yawat mo. Yawat mo. Dayta, Chairman. Daytoy, kikaw. Watem. Anadam, tadi mabuong. Laglagi pam ti warning ko king kadagol. San mo aliplipatan, no di mo kay tagilot itirihas. Talaga aparikot ti kabsat yo, Kiko.
Saan mi akabsat, Chairman? Ampun lang dagiti naganak kada kami. Wen chairman. Legal ka ding ampunda? Kahit ko asawan, adda kasuratan? Awan, Chairman. Taintalak lang tigayam day dinanang akatulong. Aniya. Nasikugan ka no ti amo na kat dayay. Pinapanaw ti asawa ti lalaki. Kasta ka day. Gaputa maasyan day dinanang itigayam na. Kundi na kayat argragan tigayam na ti sikug na. Imanugot datatang kanana nga ampunan da. Nupay, adda kamin kan ading ko nga ansang nga anak da. No kasta nga rod. Awan karbangan nang agtawid, malaksid na ibingayan niyo. Awan parikot iti dayta, Chairman. Basta nasaya at kumati aramid na. Saan agasta? Buong ti ulo. Ay, Wen nga rod chairman. Ado na perwisyo tinararamid na. Ha! Anya dayay! anya na jay! Ay, kaasimot ni Dagol. Gapot pa nang uram na iti kamarin ti Irik dala kay Irmeng, linuguban lakit nga ro dagiti anak di lakay. Ganabon na. Kung namlano asino asiga-siga dito eh. Kasano, intun makarwar iti ospital. Idiritso da nga ta iti pagbaludan. Ay, wan, swak na swak. No agreklamo dala ka Irmeng. Siyempre, ken arsun ti kaso na bakit? Daytan Plus, no ag-positivity drugs, ay dakdags manin. Ay, adon tinaiwawaga po iti dayta a drugs. Ay, aday ti tao day tabak. Ngam kasano nga ta? Tulungan nga ta daan sang ken kikaw. Idin ta ampun lagayam dagiti naganak kadakwada day di adagal. Ay, adda kadakwadan No saan datulungan ay awan mabalintayaw. Ala, sapay la ko mga rutay kanda pa iti sa bali agundawa ita kaasimot. Ampun lang arudan, ikulasay da pailaan. Awang bamba nagtibiyag nan ano kasta. Nalpas ti pulen ako nada. Ano? Kunak no pudpud no. Tagainap lagaya. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.